I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi vlog. Da sam dovožen, znači priču iz prethodnog vloga. Ko je pratio zna, znači da sam išao da kupim ovaj brisač zadnjeg stakla za golfa. I sad ću to da ugradimo, ali pre toga hajde malo da idem prvo da ga iznutra operem, da usisam i sve, pošto treba će mi ovih dana malo auto. A u prošlih, ne znam koliko, od kad nije prat iznutra, bilo dosta kiše i prljavštine i prljaveće iznutra, tako da trebamo jedno dobro usisavanje i pranje i idemo se tu da obavimo. Za sve vas koji ste došli samo zbog naslova klipa, da kažem da nije clickbait, ali ću o tome pričati kasnije, znači kad obavim sve svoje obaveze pre toga, onda ću doći pričam o tome i da vam objasnim sve. Mada ne da im sad, znači pričam kasnije sve. A sada? I usisavanje je gotovo, sad samo ostalo znači da prebrišemo tablu i ovo dole malo gdje se zapinje nogama kad ulazi, to je tu. Mada bude kao bombonica, bato. I evo ljudi, malo sam sredio auto kakav je bio, znači ništa specijalno kako ja to inače radim, zato što je vrijeme šugavo i brzo se auto isprlja. Nisam ga pravo s polja, zato što mi se potpuno ne isplati. Najavljuju kišu sutra, prekosutra, kad treba da ga vozim. Znači bitno sam ga i iznutra zbog sebe, znači nemoj prlje ovdje što me nervira, a s polja kad prođu kiše i to malo vrijeme poboljša, tako ništa od toga. Ali jednu stvar sam zaboravio. Kao što sam rekao, jednu stvar sam zaboravio, a to nije Motolog setup koji prodajem, koji sam stavio na story. Ko me prati na Instagramu zna da sam postavio story da sam stavio da prodajem Motolog setup, znači kameru, dva kućišta, vodootporna, ovo jedno kuć, skeleton case se zove, 6-7 ovih samolepljivih nosača, 3 baterije, sve to prodajem. Tako da bacite pogled na story pa možete onda pitate šta vas zanima još drugo i to je to. Ali nije to stvar koja sam zaboravio, stvari koje sam zaboravio, znači brisač, sad ćemo da ga montiramo, ali prvo jedan dodatak. Ovo je novi brisač, a ovo je karbon folija koju sam imao na starom brisaču, tako da ćemo tu sad uradimo i od ovoga napravimo ovako. Kao što vidite, meni iskreno mnogo lepše i što da ne. Aj sad da montiramo ovo na auto i da završavamo. I da, naravno da na kraju pričamo ono zbog čega ste zapravo došli. Kao što vidite, ovo je stari. I ajde da ga zamenim. Kao što vidite, novi je stavljen, odlično izgleda, odlično drži i čak će i da radi, brate. Ljudi, ja sam se ipak predomislio, znači, jako sam rekao da neću prati auto, predomislio sam se, pošto treba će mi sutra i prekosutra i ipak ću da ga operem pa nek pada, pošto ne mogu da gledamo kakav je, tako da idemo. Ja sam jednu važnu stvar da kažem, a ona se odnosi znači na jedan komentar iz prošlog klipa koji me jako iznervirao. Došao je Zemo i rekao je, ajde bogati skini taj znak sa tog dizelaša, taj GTI znak sa tog dizelaša. Na šta sam ja odgovorio, ajde bogati, nemoj da pričaš gluposti ako si neinformisan. Šta mislite, aj sam mu dobro rekao, a? Isto jako nije bilo u redu s njegove strane da priča takve gluposti, to je da piše, a ništa se ne razume oko toga. Zato što ovaj auto jeste dizelaš i ima zalepljeno to GTI, ali to GTI je tu fabrički, znači ništa ja nisam lepio, ništa ja nisam izmišljao, glumio, znači to GTI, nego je to model TDI GTI sa 116 konjskih snaga, jednostavno takav je model. Ništa kažem, ništa tu nije buđeno, nego je fabrički takav model. I eto, htio sam to samo da kažem, znači, jednom, eto, za svagda da se zna, da više nema takve zabune. I da vas to ne buni, znači da znate svi šta je u pitanju. Da vas ne zbunjuju takvi komentari. Sad malo me ima, malo me nema, pošto je ulična rasvjeta takva kao što vidite. Ali šta se radi, ajmo da operemo tog golfa danas. Inače, menjali su uličnu rasvjetu po Temerinu
i brutalno izgleda. Ne znam da li po temeljnom cijelom, ali po koloniji jesu i brutalno je. Znači mnogo se bolje vidi. Ovdje nije, ovdje je naš ostalo staro. Ali ono gdje su promijenili je brutalno! Ohoho, gdje si teretana? Ohoho! Hoće ja stati okolo, a? Mani? Hoće ja stati okolo? O, ne znam sad poslije teretane. I da ste ljudi, upravo smo oprali temeničkog fantoma, znači to ime je dobio na Instagramu. I ono već svi znaju šta je temenički fantom i kakav je, svi znaju da je najjači golf u cijelom Temerinu, razumete? Sad je još najlepši, znači kad ga operemo onda je i najlepši, ali kad se isprlja onda jebi ga. Ništa brate, ono što sam obično pričam kasnije, nije za svačije uši. I ljudi, evo nas, konačno mogu da vam kažem to što sam zamislio, što sam planirao. Vjerojatno svi znate gdje smo, znači ovaj moj studio gdje sam snimao dosta klipova. Mislim ja ga zovem studio, to je samo garaža. Uglavnom, pošto ovdje držim motore, znači tokom zime, ovo je prva zima kada nema motor ovdje. I zbog toga se osjećam jako smoreno i jednostavno ovdje dolazim da čačkam nešto oko motora kad mi je dosadno tokom zime. Ali, pošto sad, jel te nema motor, bit će mi jako dosadno, pošto neću imati sad da radim tokom zime. I onda sam došao na jednu, po meni, dobru ideju i ujedno i ludu. Svi znate koji je moj motor bio, pričao sam već o njemu i rekao sam ga imam i dalje. Neki od vas su čak vidjeli taj motor u prethodnim klipovima i taj motor je ovdje. Iza kamere. Uglavnom, došao sam na ideju da taj motor sredim tokom moje zime, znači da napravim mini projekat oživljavanja motora tog. Hajde da počnemo polako sa onim što imamo trenutno. Tu su i stranice koje sam ja jednom davno pokušao. Već ja jednom započeo ovaj projekat, ali nikad nije dovršen do kraja. Razmišljao sam da li će biti bolje siva ili ova presvučena u karbon. Da li to sad se to menja, pošto ovo je bilo baš davno i vidjet ćemo šta će i kako će biti. Tu su i prednja maska i rezervoar, za koje također moram da odlučim u koju ću boju. Ali to ćete mi vi pomoći tokom ovog projekta. I vidjeli ste, tu je i posljednja, ali ne manje važna stvar, znači mašina i RAM. Mašina je A3, RAM je, vidjeli ste kakav. Uglavnom, moja ideja je znači, da tokom ove zime malo sredim ove sve stvari i vratim na RAM, da pokušam to da upalimo. Naime, prije nego što sam prvi put započeo ovaj projekat, davno je to bilo, mašina je sređena i od tad nije ne palja ništa. Uglavnom, prvo ćemo sredimo sve pa ćemo onda da na kraju da vidimo šta je s mašinom. To je prvo moram znači, da pripremim ovo za farbanje i da ofarbam i sve to. I onda ćemo prije samog montiranja da vidimo šta je sa mašinom, da li treba nešto da se radi, ako treba to ćemo da uradimo. I onda mislim znači, da će to da bude to. Nadam se da će to bude u toku ove zime, kako bi eventualno mogli da pravimo neke vožnje, znači po snegu ili tako nešto. Uglavnom, ako vam se svidjela ova ideja, volio bi to da napišete, volio bi da pomognete u realizaciji ovog projekta i da pišete znači tome koja bi boja, na primjer, mogla biti dobra. Uz to ja sam mislio kombinacija srebrene i sive, to je bila moja prvobitna ideja, ali želim da vi učestvujete zajedno sa mnom u smislu predlaganja boja, šara i tako toga. Naravno, također dalje prodaje majice, sve od prodaje majica će ići u ovaj projekat, znači da ostavimo što bolje da izgleda nešto neviđeno. Jednostavno, to je moj prvi motor i nisam želio da ga prodam, jednostavno želim da ga sredim, čisto da stoji tu, nek bude ispravan, bude lijep, sredim da ga provozam i tako to. Kao što sam rekao, nadam se da ćete pomoći u realizaciji ovog projekta, dati svoj doprinos, sad da li savjetom ili nečim, predlogom za boju ili za nešto bi se moglo uraditi. Ali to je to uglavnom. I to je to. Nadam se da vam se ovaj vlog svidio. Ukoliko jeste, ostavite like i komentar, napišite šta mi. Pružite podršku, znači da nastavimo ovaj projekat i da skompletiramo ovaj motor kako je bio nekad, kako je treba da izgleda ili još lepše nego što je nekada bio. Sve vas koje zanima
kako je izgledao taj motor i ja na tom motoru kad sam bio mali. Zapratite me na ovom dole Instagramu i ovih dana ću pokušati da nađem sliku da podelim s vama. Verujte mi, jako je super izgledao tada kad sam imao 7-8 godina. I ja na njemu, uglavnom, zapratite na Instagramu i podijelite to sa vama. Znam da ćete podržati, ne sumnjam u to. Proširite, znači, kanal sa drugarima, šerujte. Ako ste novi, prijavite se na najjači motovlog kanal u cijelom Temerinu, boga mi i šire. I to je to za ovaj put. Znate sve, odjava, standard. Da, ako želite, znači, još ovakvih vlogova gdje ću da snimam svoj dan jedan, pišite pa da nastavim to, ja bi iskreno voleo. Toliko za ovaj put. Vozite oprezno, nosite opremu i vidimo se na, gdje? Na drumu, ćao!